foi tavua ya o sisambe mo rekan roka adoro mo tavua ando telita kana waronga na Bula FM namba 2 ena sir Bula naga go ilimo do telita kana FM na bo sa sector to na Bula FM Bula o tsempo ni valu ngone ni kandavu ni mokisa o bacuk na sinu ando telita ka bali na waronga na Bula FM na bantu ena sir o lorima na gagini suka lambasa do telita na Bula FM number 2 na seri. Bula FM number 2 na seri. Isambul binaka. Iko yango na pagaleleka ni nonde tukutuku. E vorretta che vera na ililu ni be mata ni tu na mbosse ni COP21 mai Parisi o borenge mani marama na nonda Prime Minister ni obiti esa atiki butagoti na tagadaka ni nonda tukitaki e sona wekanda ka buma ina rebu ni beka e kutamai na bebe saunin raki rota ni ba sangu lima ni tikitiko esa tukitaki ka tiko telanga ena walu nan rau tolu sanga bulu oir na be tikitiko esa laure rawa ni ndondolu merna tukitaki kuna bani marama ni buke biti na European Union na kenan dikebi na bebonua eso merra tukitaki ke ira e rawa ni rasotaba na lenga ka buma ina bebe saunin raki e kaini sa tiki buta talanga obiti na kene tutuba membaleta na non rasotabi e sotal na beni anu e na pasifika ka barita ka ni tuba rawa obiti na barota na bonua merra wakati korikina na wekanda me kirimbati ke tuvalu rota ni tolu sanga buluka bitu na kisi bobo ni mate dha ni beadori na HIV and AIDS e vingo me na mbakiongo me adha wana bulu saoti e boedore na mataka ndenda yendu na prayer breakfast kai matei ni songo me boedore me wakana numikina na singa ni AIDS e burubura kasa atobi ratiko e raute ni tolu sanga buluka bitu na milioni na mbula e burubura e na ngaunongo gono chwane usamate na minista ni mbula ni kiana tuba kata gitiko me wakaleli taki e burubura na mate ongo e na runondolu tolu sanga bulu lundolu me na sangai mantanga me tarovi ena nondobe mate ni tuyan dundua. Tukono aya said kayum ne bugu ni prime minister ni sobe ira na bagai tutu ena be tambana ni mate ni tu e sianga ni tu be ira na ibola bakadakadaka. Tukono said kayum ni bagan din ni tukutukongo oya na non digitaki kina be tutu eso ena runondol kubitu. Ia ndua telangana tikina elaurai ni so era bagai tutu ena so na ministry era moderi irtale eso na bgelis lewa merrawa ni bandi taka na no radaka e kai ni bunga na kisi e siang ni laurai ni natoso ni radaka balete ni lile na bulli baka kina na kila ni radaka kina ngito rato baka na mata na dorbo lewa na timi ni ragabilo ya vitu ena no bonua kini mateni soto baka tombu ke Canada ena baka rombu Kongo dona dorbo e baka na mata kina sotongo o alifereti beto kani me baka ni sengi mateiti guni ngauna me nandaramaka na singileti bula ena nanda bonua anu matiko ena onna kaloko ena kabini warombu Kongo rao ni ona saraba ena FBC TV ne mateni gitu baka tombu ne biti rao talangani rongodi ena Bula FM kena Radio Fiji 1 na kiana kamburaki Maitha bekiri na boleleka ni nonde tukutuku iwa edeng vinaka. Ini sambul bina ko yung pagyon kita mamiwangkan ranandi o wabina kawaje na tubing karabi ng Radio Fiji 1 na tubing karabi daw makay na video. Oh my way nulu. Olo miralu. Nango di leila rakungila o matiti ko may loma daw ro pinagbayaw daw mister na Radio Fiji 1 na daw may na Radio Fiji 1 nandu mo ibiti na bonga ni BNN